Shalom, ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Muri kumwe na Evangeliste Ndayishimiye Patrick. Yesu abahezagire cyane kandi abagirire neza. Reka dusange ijambo rivuga ngo icyo si kigoye kuhoraho. Niyo jambo ry'uno munsi. Icyo si kigoye kuhoraho. Hari igihe duhura n'ibibazo bitandukanye. Hari igihe tuba ingwara igira umwanya munini mu mubiri wawe. Hari igihe uhura n'ibibazo bitandukanye. Ukidoga, man, nakunda gutangarije ngo icyo si kigoye kuhoraho. Icyo si kigoye kuhoraho. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Igice cya 3 umurongo w'9. Turamanuka gatoya. Nuko umwami w'Abisiraheli aragenda, bona umwami w'Abayuda n'umwami w'Abanyedomu baca ahaziguye, maze bamaze iminsi 7 mu nzira, ingabo zibura amazi, bona inyumbu zabo zibakurikiye ziremetse intekera zabo. Maze umwami w'Abisiraheli aravuga ati, tubonye ibara kuko Uhoraho yadukoranije ngo turi abami 3 ngo atugabure mu maboko y'Abanyamowabu. Aba bami bari bagiye gutera i Mowabu. Ngabo urugendo rwatwaye iminsi 7 mu rugendo. Amazi arabashirana, inyota iba nyinshi, bagira ubwoba, barabazanya ngo mbega biragenda gute? Rega tugiye gupfa turagera ku rugamba. Baribazanya ngo mbega Imana ntiyoba yadutanze ngo dupfe. Dusome umurongo ukurikira, haravuga ngo bari kumwe n'umugabo witwa Yehoshafati, umwami Imana yakundaga. Yehoshafati arabaza ati, mbega ntawuvugishwa n'Uhoraho yoba ngaha? Nta muntu avugishwa n'Uhoraho tumubaze ngo adusigurize Uhoraho? Umwe mu bantu b'umwami w'Abisiraheli aramwishura ati, Elisa mwene Shafati ari hano. Yahora ari umusuku wa Eliya. Baramubwira ngo Elisa ari hano, reka tuje kumubaza ngene bigenda. Ariko noneho dusimbire ku murongo wa 15. Barashika kuri Elisa, baramubwira Elisa, twebwe tugiye gutera i Mowabu, Abanyamowabu. Mugabo twagize ingorane, twabuze amazi, ibyo duhetse abasirikare, ibintu byacu byose bigiye gupfira mu butayu. Dutabare, tubarize Uhoraho, ntashaka kutwicisha, bigemeze gute? Elisa arababwira ngo uyu mwami w'Abisiraheli yaragiye mu bigabomana. Arababara Elisa, arababwira ngo ngiye kubaza Imana, kubera ko muri kumwe na Yehoshafati umwami w'Ubuyuda, ko muri kumwe na Yehoshafati, reka nje kubaza umwami, kaje kubaza Imana, mubabarize ngene bimeze. Umurongo wa 15 rero uravuga ngo ariko noneho nzanira umuvuzi w'inanga. Uwo muvuzi w'inanga ashitse atanguye kuvuza, ukuboko kuhoraho kuza kuri Elisa, aravuga ati, uku niko Uhoraho wagize ngo iki kiyaya ni mu gisaturemo imigazo myinshi. Bene data, ikiyaya mu gisaturemo imigazo myinshi. Mwumvirize, kuko ariko Uhoraho wagize ngo nta muyaga muja kubona canke ngo mubone imvura, ngo ariko ikiyaya kizokuzura amazi. Urashobora kutabona inzira ahariho hose, ariko twizeye Imana ishoboye byo. Icyo si kigoye kuhoraho. Nta muyaga muja kubona, nta mvura muja kubona, ariko musature imigazo, haleluya, iraza kuzura amazi. Amazi munyo mwebwe ubwanyu mushore n'ibyo mushoreye n'inyumbu zanyu. Kandi ibyo si kigoye kuhoraho, mbere azogabura n'Abanyamowabu mu maboko yanyu. Haleluya. Icyo si kigoye ku mwami. Arababwira ngo nta muyaga muja kubona, nta n'imvura iza kugwa hano, ariko ino migazo iruzura amazi. Kandi niko byagenze. Imana yazanye amazi, baranywa, n'ibyo bashoreye byose baranywa, bamererwa neza. Imana irababwira ngo mbere n'Abanyamowabu nzobagabura mu maboko yanyu. Reka iri jambo ry'uno munsi ravuga ngo icyo si kigoye kuhoraho. Icyo iyo ntambara ugize mu myaka si kigoye kuhoraho. Iyo ngwara ugize mu gihe si kigoye kuhoraho. Shishikara kwizera umwami wawe. Shishikara kwizera umwami wawe. Shishikara kwatura amajambo y'ibyizigiro mazima. Haleluya. Icyo si kigoye kuhoraho. Icyo si kigoye kuhoraho. Reka mbabwire, nasomye mu gitabo cyo guharura, umunsi umwe Abisiraheli babwiye Mose, baramubwira Mose, tumaze iminsi tujya manu, tumaze iminsi turarushe, turakenera inyama. Mose ngo arabwira Imana, aba bantu sinzi uko babaye, abagabo bonyine ni 600.
inyama barazikura hehe? Bukuraho inyama abantu bangana gutya? Imana ibwira Mose ijambo rikomeye cyane mu gitabo cyo guharura igice cya 11:23 aramubwira ngo uhoraho yishyura Mose ati mbega ukuboko kwanje uhoraho kwabaye kugufi, none hinge urabe yuko ijambo ryanje nkubwiye rishika cyangwa ridashika. Haleluya! Ukuboko kw'Imana ntabwo ari kugufi ngo kunanirwa kugukiza, kunanirwa kugutabara, kuko cyo si kigoye kuhoraho. Haleluya! Icyo si kigoye kuhoraho. Mose, mwiyumvire, Mose bageze kwiga gitukura barambuka ku buryo bw'itangaza, bageze mu butayu bajya amanu, babona ibitangaza, bageze ku nyama agira ubwoba, aravuga amana ibyo zibishugunda. Imana ibwira Mose ngo ejo mu gatondo rindira urabe kuko kwanje atari kugufi. Inkuru nziza ndagufitiye, ukuboko kw'Imana si kugufi ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango wawe, ku buzima bw'icyo ushaka. Ukuboko kw'Imana si kugufi. Umva icyo Imana yakoresheje. Umurongo wa 31, maze umuyaga uvuye ukuhoraho uzana inkware zivuye ku kiyaga, uzirekurira aho bashagaje n'impande zose, gushitsa ahogendwa ku munsi umwe. Zagenda zarara hejuru y'isi nk'intambwe zibiri z'ukuboko kuciriye mu nkokora. Amen, amen. Icyo Imana yamubwiye Mose, aramubwira ngo Mose rindira urabe ngo ejo mu gitondo ngo Imana ikoresha umuyaga. Imana ngo ihamagaza umuyaga ivuye burasirazuba ngo uzana inkware ngo Abayisiraheli barazibona mu gatondo. Imana yari ababwiye ngo mutore izo mujya ku munsi, apana kuzo kuraza. Mugabo bamwe ntibabyizeye, baratwaye barariye, izindi barabika, zaciye zibora uwo munsi nyine. Yarababwiye muzozijya, baraziriye umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, ukwezi kurahera. Barababwira Mose ngo zitugeze ngaha turarushe. Umva ndababwire inkuru nziza ndabafitiye, icyo si kigoye kuhoraho. Icyo kibazo ufise si kigoye kuhoraho. Shishikara kwegera umwami wawe, shishikara gusenga, shishikara kumwizera. Icyo si kigoye kuhoraho. Yesu aguhezagire. Reka ndagusengere. Mwami Yesu, ingorane zose tuba dufise zitandukanye si kigoye kuri wowe, kuko nta kikunanira, byose birashoboka imbere yawe. Hari urwaye ariko aranyumviriza, ndamusengeye gukira, ikiganza cyawe cyiza kimukoreko. Hari ufite ikibazo gitandukanye mwami mu rugo rwiwe, ndamusengeye ikiganza cyawe cyiza kimukoreho. Icyo si kigoye kuri wowe, mukoreye igitangaza mwami. Ni wowe se ubigisha, ni wowe se wimigisha. Haleluya! Ni wowe uza wimura ibihe, ni wowe uza ukuranya imyanya n'ibihe mwami. Si kigoye kuri wowe kubutabara uyu munsi, kumuremera indirimbo sha uyu munsi. Urakoze, icyo uragarukire mu izina rya Yesu mwami wacu.